بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلمانا دين إسلامي دين جومردية، دين إسلامي دين أخلاق خوشة. خود تعالى وصف پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم دو قرآن دا دبي إنك لعلى خلق عظيم. دبي پیغمبر من دبي تسر أخلاق کی ضعف مزنی، أخلاق ضعف خوشا. پیغمبر عليه الصلاة والسلام جي دبي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. دبي زهاتم شیاندن دا از اخلاق خوش تمام بکم، دا از انسان بعل من ما اخلاق. دین اسلام لسر سه تمل آیا، سه تمل اسلام هنه چاو خانیک لسر قولون آیا لسر تملا سه تمل اسلام جیانا. یک جه ایمانا، انسان مسلمان گرک باوری خواب خدا بینه، به کتاب خدا بینه، به ملائکت خدا بینه، به روز آخرت بینه، به قدر بینه. یعنی شش شرط ایمانت خدا قبول بکی. یاد دوا عبادت، ایمان و عبادت، ایمان و عمل. یعنی گرک المجا خوشی بگره، روزیا خوشی بگره، حجا خوشی بده، زکاتا خوشی بده. وقت تابي مالي حج وزكاة كي وأف شرط إسلامنا، يعني إيمان وإسلام. إيمان باورية، إسلام جي عبادة وأخلاق. تمل السيا جي أخلاقا. إنسان غرق ساغلام بيت، درست بيت، سوزا خود بيت، دروا نكي، أمان خاينتي الأمانت نكي، گرکا دپای حواله خود نشتغله، غیبتاوی نکه، ددی قودیاوی نکه. یعنی دین اسلام بوا هر سه تملا تمام دبه. وقت یک جوانا کم به مسلمان تیجی کما. یه معلومه مسلمان بهوریا و هیا و گلک مسلمان عبادت خود کن، اما وقت گو امدمیزینن اخلاق مسلمان دا نمایا. هر کش اخلاق مسلمان شکایت چیا دبی ولا جمرا گوزه صبح دینه خوینم نانی، دبی ولا صبح گوزه پرت اینم نانی، جمرا گولا پرل با منینن حلب کل باله هبون. یعنی آرا مسلمان دا تو گوون و تو اعتبار و تو ساغلامی نمایا. هر کس جف شبهه دکی دبی عجبا او انسان راست بجه یا نه راست بجه. چونکو نوا روژه که ده صد جاری دروات که دائما ده هر خبره خودت به والله یوله بالله یوله تالله یوله سون دخوی. چما هنگی درو کرنه کس نماجه باورد که. امام شافعی رضی الله عنه دبی ده حیات خودم سون نخوادیا. گوتنه یا امام چاواتا سون نخوادیا؟ گوتی چونکی احتیاجی من پیچه نبو، تجاری احتیاجی هم چه نبو. شخو مدگو اف تشتولو یا خلقش مباورد کر، مدگو نولو یا خلقش مباورد کر. مازه چما سوند خم؟ جگلی مسلمانا انسان مسلمان گرک اخلاقلی بی، گرک برای خوی مسلمان را حسز نکی، گرک جامر بی، گرک جومرد بی، گرک سخی بی، گرک اخلاقی خوش بی. خود تعالى ده حديث قدسي ده وهاد بجي إن هذا الدين ارتضيته لنفسي. دبي ما أف دينها نقانت، دين إسلامي منقانت، ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق. دبي لايق في دين تشيا دبي جومردية. يعني جومردي دناوا في دينيا اف دين بجومردية وبأخلاق خوش تصلحي. وقت دناوا في ديني دا اخلاق خوش هبه و جومردی هبه اف دین
صالحي إناخوا هر مسلمان جو بأز مسلمانم فأكرموه بهما ما صحبتموه دبي حتى جون الحياة بن بظاهر دو أحلاقا إسلام چبكن بلند بكن إسلام demek ki web çi bilind be cömertiye web çi bilind be بأحلاق خوش تلبا وقت إنسان كيرونه وتساغلم به تدرست به ودل إنسان بجيتا وإنسان إنا باتا وإنسان خلتقرن وإنسان بيولا كم هرنا باوي إنساني أو تجوار به چه تجوار به سكن أما وقت قلت نساغلم به وأحلاق تفتنا به ويشاخي إنسان اشترافن اشتبازدن جبرلو قالك بلده كفري باجار كفري بتجاري ساغلم تجاري أحلاق خوش مسلمان بونا چونكي ميزة عندنا هناك إنسان هاتنا باوا دروا ناكن أحلاقي واخوشا ساغلم من درستن مالي واقنجا وتي چخاون إنسان نپاقجن ون باغلي كي جان دينينا قوتي ولا مسلمانن قوتي مادم كي ديني وفي أحلاق شاني ودي أمجم مسلمان بن وقالك باجار كفري بفي شكلي مسلمان بنا جاقالي مسلمانا إنسان جو أحلاق بيرا تنبي وإنسان يقولوا وكا حيوانا جو هاربي و درو دورا خو بزيوري وصادر مشي تشتابكي وقت إنسان أحلاقي نخوش بي شو قوشتي وينا يا خوارن أحلاقي ويجي وقت تنبي تشكي جو إنساني وقت جو إنسانك جو مردي بيرا نبي تشكي جو إنساني وقت قنجي كوينه گهتا تشكي جو إنساني يعني گوشته انسان نه خوارن تکارک که تکرید گوشته وش خورد خوی تبرخ کش خورد کره تو گوشته وید خوی انسان نه گوشته وی تی خوارن چی وی تی خوارن احلاق وی تی خوارن جومردیا وی تی خوارن وقت صفراوی العرده به وقت احلاقی خوش به وقت به انسان را تبسم بکه او جيجر عبادته صدقه گرک انسان مسلمان اسلام عزيز بكي بلند بكي بچه بأحلاق خوش وبجومردية وقت أفانات إنسان دهبن وخد تعالى جي إن شاء الله وسهلتي جوي إنساني رشكي ووي إنساني بجنة خوا شاكي خد تعالى متفد عفو مغفرتك خد تعالى جي متفا بخي جنات خد تعالى موزوريتا ماش خورا بصالحيني وخد تعالى لهر دو دنيا جي سعادة مطلق بديما وخد تعالى حفظة مج أقري جهنمي بكي أسلافي خجورة دشينم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.